Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan nat kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Ayan, di ba kasalita ni Delia nga napuluan ni Papa Boy? Sagudahin nga ti surat, Dear Manong Nemi. Kasta unay tiragsak ko Manong Nemi, iti madanunan ti tawen 1974. Iti tamaprobaranen Manong Nemi ti panakapetisyon ko. Manipod dito Badok, Pilipinas, agturong akon sa Hawaii. Maragsakan ak siyempre Manong. Tamadanon ko sa Jai ni Tatang, madanon ko sa Jai tinauna nga kabsat ko. No pa'y siyak Manong Nemi, iti may kalima kada kami nga inem nga kakabsat, nga gadi ito burdak. Ngam siyak, iti may kadua nga tinawing ni Tatang nga makadanon na makabadak iti Hawaii Manong. Maragsakan ak. No pa'y malidayanak met, siyempre, mapanawak ni Nanang, mapanawak ni Lula, mapanawak na ginatuwa kakamsat ko, mapanawak na kiti kinaraduhara kiti high school, mapanawak na kiti kabagyak, mapanawak na kiti kakayim ko, mapanawak ti mabusag bado. Ngayon sa nabalik ko nakmet Manong Nemi, tamamano ti kastyo gundaway, ngagbaligi, nga damakapan sa Hawaii kat matawing nati pamilyana. Siyempre Manong, dito iti pakaragpatan, pakasagpatan, no pakatunuyan ti balegi. Dulyar ko naman. Intuloy ko dito iti nagbasa, Manong Nemi, kat kalpasan ti talo nga tawen. Mapasamak met Manong Nemi, iti damok nga enak pa nagbakasyon. Kat adu dagiti kailiw ko Manong. Kas na ko nakitayan, mapanawak ni Nanang, kakabsat ko, kakayem ko, kinaskeskwelaak, kanda dumapay. Ngam iti pa nagbakasyon ko Manong, masang petak, dagiti pinanawag. Kang runan na unay nga kailiw ko ni Nanang ko, ken kastamatan Manong, kailiw ko. Kang runan na unay keniya ni Boy. Kang runan na unay Manong Nemi ken ni Boy. Sandali lang. Kabaranggayak ni Boy Manong Nemi, nagkadwalaeng agpadpada nga busag ng ANB. Nagkaredwarang kami edit elementarya, Manong Nemi ken high school. Kinapudno na.
Idadda kami ti high school kat addaim mo na crush ko. Wen, nga iso ti kalingan ti basketball idi manon nemi. Ngam nagpatinggalayang ti crush. Ngam ni boy manon nemi, siguro kat iso ti naikari. Agsipot iti kaadakon iti Hawaii manon nemi, ada ikit na, inreto na, ni boy kanyak. Ay na, balasang ka. Sabon nga sabsabali. Gabot agabam mo kayo ni boy. Agkabaranggayan, AMB lang. Sa nagagat, nasingpag. Madamang nagbasbasa sa Manila, iti marine engineering. Ana, baka no adan to dagiti kong taway kat makaawat ka iti surat na. O no dagiti kong taway kat awagan na kati long distance. Kaya nagpaiso manon nemi. Awan ni iditi sarday, iti pa nagsurat ni boy kaniya. Kat siyempre, managragsakan akmet kamang basa ka dagiti kartana. Dagiti surat na manon nemi nga napnuan. Dekunada nga flowering, napnuhan kay papanan. Ulit-ulit no kang basaan kat dagiti napnuhan iti kapapanan nga nailanad ka dagiti surat na. Nga sila mapaprusan ti barukong ko. Kasla matigtignay ti pusok manong nemi no kasta ngagbasak kadagiti surat na. Subalitak man siyempre. Kaya dito subalit ko, saan ko mat mapupuutan manong nga damat kay papanan dagiti nailanad iti surat ko. Akas sungbat kadagiti kartana. Aging ka, manon nemi ka sa amin na pupuutan, nga dan nagkinaawatan, dagiti puso mi kaniboy. Naibaganan ti I love you, nga bayagan data, kat naibagakbaten nga naila na dito surat ko, iti I love you too, boy. Nga dan dagiti kondaway, manon nemi, siyempre. At dan dagiti kondaway, nga tumawag, kadagsalsalita kami. Nga iti dayta nga gundaway nga inak panagbakasyon iti 1977 manon nemi. Kas na ko nakitahay nga saan lang ni nanang ko kanigdikabsat ko ti kailiw ko no tikat kang runaan na unay kiniboy. Ado kam idi manong nemi nga nagbakasyon, iti di nga tawen, kad ada inarkilami nga bus, nga pagluganan mi nga gawid. Ado mat dikit si mabat manong, ti makadakas, adamat ni boy, nga si mabat manong, iso na lang ta, saan nga nakalugan na, iti bus, nga inarkilami, nga agpabadok, gabota, hambatan nga umanay. Iso nga ko nakengkwana, boy, ijay dalangin batok ng sarita ta, ha? Ika nga pagpleta mo, ta, aglugang hat sa bali. Sige, Delia, umanayan nga makita ka manin. Umay kanto pasyanin si balayo. Di makadanon kami dito balay, dito badok manong nemi, kasta o na yun, ti panangipeksak ti iliw ko kininanang, kaya nagrekabsat ko. Inirumteng ti rabi, manong nemi, nakadadot tao ti sangon ti balay mi. Ngabot ti tiyempo ini ti panagbabawang manong. Madamat panagdalos da ti bawang. Kaya tagmamaritas damat gagangay da ita. Nadumat-dumat ka nagpagsalitaan da. Andag man dito nagtibalay manong nemi, kat kaslakayat ko idin ti mamaturog. Idi tuman awak idi tawa. Ala, adamat gayam ni boy. Adamat gayam ni boy manong nemi, nga makidaldalos iti bawang. Yung nakiktutak manong nemi, idi ko na ninanang kanya. Saan ka rumar? Sumari ka di silad mo, hindi ka maturugan. Nang, nasapa pa lang. Nasapa pa lang. Nasinot kita dito rawar, ha? Hanggang rumar.
Nanang, kasla da kahit yung asawan. Sala nga kasla. Huh. Adray da ka, boy. Apay no da ni boy. Huh. Warisan ko nga baga. Saan ko akayat. Kas natudyo nga anak manong nemi, nagtungpala. Rimuar ni nanang manong nemi, na panagkisarasarita kada kiti madama ti panagdalos na. Aging ka nakiktutak manong nemi. Idi agikis na. Ay! Di nana! Naglustuin! Diyos ko. Rimuar kiti seled ko manong nemi. Nangig kumiti sa oti kapsat ko nagkuna. Basol ni boy! Dapanan ni boy! Kabatan nyo ni boy! Rimuarak mo't manong nemi. Ay, manong! Awan di basol ni boy! Ano ko man basol ni boy? Apay kabatan nyo! Iksuti ka po na no, apay nga naglusto ni nanang! Manong nemi. Imbaga kanong amin ni boy, manong nemi, nga da isuna, takayat nakano nga itaray. Ngam di mat kayat manong nemi ni nanang nga pastre kaya ni suna. Manong nemi. Kahit la siguro, ni boy manong nemi nga makapagsalita kami tinapaot. Kas may nga baro, kat may sakma da balasang o may nakpasyaran, nga magkid-kid mat ngamin ni nanang. Kinuri di rikabsat ko, kat di da kayat ni boy. Dahil siguro na, panagpilit siguro ni boy, nga sumrek kumakin ti panangibagahan ng itaray nak. Dahil ramutan tinagsakitan tinakim ni nanang kat naglusto. Anong nemi ti makatakas di matagpakpakitan ni buhay manong. Kasla pinangtaan, impangtan sa digiti kakapsat ko isuna. Maluksawak manong. Ipatpatek ko ni buhay. Yung tsaka mo no apay nga, saan nga kumanunong ni nanang, kastamad digiti kakapsat ko. Damok tagbakasyon manong nemi, aw malat gundahoy ming agsarita tinapawad ko ni boy. Di ba kadakis manong, nadanunan nen, di ba nagsubli kon sa diyaway, nga saan kami nga nakamagsaritan kini boy. Maluksawa ka. Nagsublikan sa diyaway, anak, nga mapenaliday ka. Naliday ka, kapot na mapanawan na kami manen. Nga ipatpatig mo. Ay, maragsakan ka ta, dumat na kita madano mo sa diya eh. Ituloy mong tagtrabaho. Kanoon niya man na kita sa pulamid to eh, mangipawid ka. Agrama mo tatatang kinimanong mo. Nanang, buwan naliday ka, kapot na diya ka boy. Nanang man. Diyo ko man alam ito na nga lalaki. Nang, diyo ko maparitan di puso. Noon yaman ti ayon tiragsak ko. Adula amin. Ini adan ti bus manong nemi iti cruising, iti junction, manong iti bato. Nagsarding tulugan. Kahit nakiktutak iti malasing ko manong nemi nasin natin naglugan. Ni boy. Kahit naranamot manong nemi nga bakante ti ayan ko. Kahit nagkatugaw kami. Hindi pa nagtugaw na manong nemi na ginarakop kami tinairod. Boy. Pasensya kang kadananan ka nakapsat ko. Inaramit ko amin di pamuspusan, Delia. Tapno, makalukan ka. Ha? Amamok ti konduktor ken driver dito nga bus. Kinasarita kita. Dagasendak dito junction. Ay, ken mabakantyan dito ka mo. Tapno makatugaw ta. Agkatugaw ta. Laing gagawin mo niya. Kami kukutot ka. Ket siyempre manong nemi ti kapaot ti oras nga pa nagbiyahe manipod badok aging ganay ti Manila. Napaot, di ba? Gaslasana ka mauma mga rakop kini boy.
Ngumar arakop men. Numanagkan na dikiti lips ko. Iniadda kami manunemi dito yung Manila, saan kami nga timipon pa kadagiti kaduwak kag subli di Hawaii manunemi ti maysa nga pagtarosan mi. No di kat napang kami nag-check-in kiniboy ti hotel. Kadyak pulos nagkidkid manunemi nga ikadaidi nga rabi. Napanagsublik manin sa di Hawaii. Kat nisakot ko ti amin ko kiniboy. Agyamalak talya. Ano ito rumbi nga pagkimanam? Tayo tilugod ang santa kakayat. Ti pamilyam kat ilablaman mo't panagayat mo kanya. Gabuti ba't patay ko na boy? No ba isa nga siya kidit class mo? Di dati high school? Keras lang na siya. Gamot na sikat inikaringin ba't patek ko. Iba't patek ka mat onay-onay Delia. Kanuan niya man ti mamasamak ka na tayo na itong patnang. Ini pa nang isagot mo kanyak ti kinabirahin mo. Mangnamnama ka. Agbalinak to nga napudnokin ka. Siksikan to lang ti babae ti biyak ko. Iti awanin ka na. Naragsak ka mga road ka dede nga nagpatnag, agsibot na nagbaris rusas dede nga rabi imanong. Nasadsad iti asog ka na ring iti dayta nga silad. Ngagapu ka na kaming agubuhay, dinaimnas, nga ingkam panakarik na iti ragsak. Naragsakak nga road manunemi nga nagsubli dito Hawaii, ti makadakes manong. Tsaka mo no anyat inararamid da. Tsaka mo no anyat inararamid da nanang kanirikapsat ko manunemi nga nabati jabadok. Tanapukaw ti komunikasyon mi kinipoy. Inaaramid na ti amin na pamuspusan tapno makapagsina kami. Manunemi. Amin kat dita kayat at talaga di boy apara kanian. Sa nga bali ko nak. Panpandagak manunemi ti karikanyak ni boy. Nga oraan niya't mapaspasamak. Kat santo pulos kag bali trik nana. Sa nga bali ko nak. Tagbakasyon nak tumatmanin. Sa nga bali ko nak. Tagbakasyon nak to. Kat noon yaman ta, ti mapasamang. Nilang patay manong nemi ti mabaling, mamagsina ka na kami kiniboy. Napaot iti komunikasyon, ti kaawan ti komunikasyon mi. Taagasan manong. When 1981, aging gana iti 1993. Inagbakasyon nakmanen manong nemi tapno umatandar. Kaya inak kitahin para ti maudi akong taway. Kinilulang ko. Sa nga nagsak ti panagawid ko manong. Agsipod tagawid ak. Tapno lang makitak iti maudi akong taway ni Lola. Talatay ni Lola manong nemi. Iti panagbakasyon ko kunak, awan ti makaiparit. Iti kaadda ti kundaway mi kiniboy nga makapagsalita. Imay damit manong. Siyempre. Umay damit makidungaw Naglugan di tricycle manong nemi. Kaya di makita kisuna. Siya ko na mismo ti masitik. No mapay ngumer-nger manong nemi dagiti kakapsat ko kas tamat tayong kininano. Boy, nasiyate may ka. Lumayok man makipagladingit. No saan nga pahinga na tayo ni Lolam? Baka saan ka kumapagin nagpakasyon? Ano kami tinapasamat? Saan latang agsarading digiti pamilyam? Yung mga ramin ti pamuspusan tap na mamagsina na ta.
Ngam oray mapasamak, oray pakatayak. May labang ko langit panakit ko king Delia. Hagama nagboy. Hangabali. Saan nga isulat matungpal? No di kat siya. Okay? Sige. Idiagawid ang daboy manunemi nakigtutak lahingin. Tamadamdamalaing manong aw pa nga ta 15 minutos. Idibangig ko. Hoy! Dahil naglugar ng daboy nga tricycle na itapwak. Anya? Nakigtutak manunemi kitrimuarak. Ano ko na yo? Kwa Adelia, dati naglugar ng daboy nga tricycle, di pa nagawid na, naitapwak. Naitapwak? Ala, anya nga rin tinapasama ka na kuwada? Ano napasama kinimboy? Diyos ko, awan ko matidakis na napasama kinimboy. Awan ko ma. Kini di sumangpet manong nemi, di kitinapan imarayat, dinamag ko nga dakos. Kumusta na kita na disgrasya? Kumusta ni Boy? Ay, Delia, o nagtawag pagdanagam ka ni Boy, kabata, garad-gad lang, di iya sinagrap na. Ay, kasta? O, garad-gad lang, di nasagrap na. Si bibiyag ni Boy. Manong nemi, ididedimot lang nga panagbakasyon ko. Kalpasan nga naitulin ng tibangkay, manong nemi, dedi lula. Saan nagsubli ko na, sa Jaway? No saan nga malpas? Itikal ni Sami, kiniboy ko na. Huwin, nakamlatan manong nemi, tinagtultulag, kahit bayat manuno saan di kita naganak. Ni lagi dinanang kadigakapsat ko manong nemi ti madi. Ngam gabo tawo maten manong nemi, nabayag maten nga sanak na minor de andad, legal idsak mat, nanyaman ti kayat ko kit isut matungpal. Uri no sangag, uno akid-kid di kitinaganakan niya. Ken gabo ta talagang ipatpatek ko ni Boy, ken ipatpatek na. Idi April 2022 manong nemi, iti 1994. Nabanggam nagkalaysa manon nemi kiniboy iti US Embassy. April 22 iti manong 1994. Nagkasar kami. Sa amin inulit manon nemi tinagkasar iti sibil iti April 28 iti dati matlang atawan. Ni Mayor Jimmy Rania, manon nemi, tinangikasar ka na kami. Kahit nakaragraksak kami. Awan na pulos, manong nemi, ti makalaped, itiragsak mi, gabutada kami kani Boy, tinaikari, ti tunggal maysa. Awanan ti maramidan ni nanang kinikapsat ko. Gabutan alpasan di kasar. When, kahit nakaragraksak da di ngal daw, ano. Nagsipod tayo supet, ti padakera na, nga panagpiesta, ti lugar mi. Na isang sangayan nga aldaw kunada, na isang sangayan nga pasken, ken na isang sangayan nga parsua. Dabuhi kini Delia. Kabayatan ti ramrambak manong nemi, kit siyempre, kung nadi kita lalakay kada babakit. Ay, Boy, kit Delia. Kaduan niyo ti karami, di tanak niyo. Pumutot ka ti adaw, Boy. Agbaling ka lagi di ka nasaya at nga ama. Tano, maalam to ni Boy sa jay Hawaii Delia. Di duwa ka itong ngagtrabaho. Kad tagabuta duwa ka ngagtrabaho, ay tuore adot agbaling nga anak yo. Mabiyag yo. Ken may kanyo ida tinaradya ka masagbayan. Akit sogbat mi mat akit. Waninong. Awang pagdanagan nyo. Panakpakag pututak ka doon ni Delia.
Kini nagsubliak manong nemi dito Hawaii, pinitisyon ak adagos di boy. Kati pagpintasan naman, no? Kadidimit lang nga tawen, 1994, nga nakaumahin ni boy dito Hawaii manong nemi. Adagdaman ng tiragsak mi manong. Boy, Delia, talagang awan ti makalapit ka data. Nilaing patay, di ba? Nalpasan di kasarta, adak pa yan dito danam, makapagtrabaho tanga dua. Kan kabot adak dito danam, adaka, adak. Makaaramid tat ko nada nga adong anak. Kahit kasta nga ron tinaramid mi, manong nemi agtrabaho kami. Kahit nudumteng tirabi, manong nemi agkanay kami. Ta siyempre, kalkalag gumami, nga da kumaman tinagpitik, iti saklot ko. Kalkalig gumami, manong nemi, nga da kumaman tinagsangit, nga ubing, iti balay mi. Ngayon, ti makadakas, manong. Dumating nga tawan, tinaglabas. Met lang iti pitik iti saklot ko. Boy, ano taramitan ta? No kayat mo, agpa-check up ta nga. Ano anyaman ti agbalin nga resulta ti amin dahil awatin ta ko mga sipupuso ti amin. Sige, nagpa-check up ka mga rodmanong. Ti makadakes, agpadpada kami manong nemi. Nga adda diferensya na. Kawan ti maramidan ta, boy. Taapad pa na tamat ka na diferensya na. Yung sa bagay, kung nada nga sambot ng anak, ti makaitad itiragsak na kita kasawa. Naragsak ka di, itidanak, ori awan ti anak ta. Boy, naragsak ka, Delia. Katsi ka, ori siya. Naragsak ka, basta da ka. Pangipananta nga ron, nagiti masapsapulan ta. Nangaro na siya, double jabak pa eh. Nagurumrak, iti hospital, ken daduma pagpagubrak. Di, mangadaptar ta. Taore man no saan nga naggapu ka na ta, digiti adaptarin ta. No adda mangawag kang kay ti Papa Boy, kada damat mangawag kanya ti Mama Delia. Di ba? Sige. Basta lang kita pagtulagan da, nabi kita nga saan. Nakanadudig iti kabagyan ta. Kabagyam ken kabagya. Sige. Kabagyam, kabagya. Sino tumuna nga rod? Nga akin kabagyan. Sika. Siyak. Sikat umuna. Sa sumarnoak. Kasi sinublat ta. Kasanungar tiramidan ta. Di, pakaamon ta. Di kiti tagabadok. Kensa lang ang tagabadok no sa dinumatean di kabagyan ta. Kabagyam kin kabagya. Sige. Ili maamuan da manong naming kayat mi ti mga dap kadagiti kabagyan mi. Ala, may samay-samot ten manong nami agsurat kada kami, tumawag kada kami. Siyempre, inikan mi met ati qualifications. Umuna, nga kwalifikasyon, kabagyan mi kadi matlapod, no? May kadwa, nasingpet kadi. May katlo, naliing kadi matlayang di eskwela. Kaya no mapanagnagan mi manong nami nga kwalipikado da kadagita nga talo nga qualifications. Sige. Ita ka aduda manong naming agpresentar. Siyempre. Mapagkagadan mi mat ida
nga pagbasahin manong. Ket no kasta kagbakasyon kami manong nemi umay amin di kitay adopted daughter kada adopted son mi. Nakadagin kami pintas kadanggan manong nemi no tayo inadapt mi dati anak mi ket awagan da ni boy iti Papa Boy. Papa Boy. Papa Boy. Papa Boy dara nga Papa Boy. Nagragsakan na kata talaga managragsakan mo't ni Boy. Nga mga arakop manunay mi kadagiti mangawag kang kuhana iti Papa Boy. Kastamat kanyak manunay ma. Mama Delia. Mama. Imbis ko mga auntie. Kadaduma pa yung pangawag na kada kami uncle. At akabagyan mga ida. Nga mama. Kada Papa. Papa Boy. Manong nemi mariknak ken mabaniknak kak tiragsak ni Boy nugas tangawagan dati Papa Boy. Nagpakasyon kami kadada amin manong nemi di kitiya imbilang mida nga anak. Agas man timbi panangibilang da kada kami nga naganak. Kasto gayam ti marikna manong nemi. Uri saan nga mismo nga nagtaod ken ka no talaga nga patagda ka. Talagang mariknam nga sikakit may nga ina. Kastamat ka ni Boy manon nemi bagbaga nga marikna nga talaga nga isukit may nga ama. May nga papa. Tagastamat ti papay na nga dungo ka na kita anak mi. Ka na kita ampun mo na adopted mi. Tagastamat ti mariknami nga panangipatagda kada kami nga imbilang danganagan na. Aduda manong nemi. Inauna, ngayon bilang mga anak ni Rizal de Mendoza manong nemi nga nagturpus akas may nga maestro. Kabagyak. Si Maruno, kabagyan ni Boy manong nemi ni Rosanne Baldonado. Nagraduar akas nurse. May nga registered nurse manong nemi. Si Marno ni Winalyn Mendoza. May nga PT. Physical therapy. Si Marno manong nemi ni Chinayma Baldonado Digay. May nga civil engineer. Agasang manong nemi. Professional na amin. Imagine. Tiado, ngayon ka, panagsakripisyo, nga nangibilang kadakwada nga pudno nga anak, nga nangisagana ti masakbayan da. Si Maruno ni Saidi Mendoza Baldonado, manong name. Uno Baldugo. Saidi Mendoza Baldugo. May sa medtech, manong name. Sa ni Reyna Dayan Mendoza Baldonado, pharmacist. Manong. Sa si Maruno manong nemi ni Sir Jetro Mendoza. Idealain mi iso na manong nemi adapten kat adapala edit elementarya. Kada iti pa nagbakasyon mi manong nemi nga nagparambak kami kat iso edit panagraduar na elementarya kat first honor. Kasi na ko nakita manong nemi ni Saidi Medtech. Nagtrabaho kita manong nemi ti USA. Kadna nagtrabaho pa yung medtech iti Pilipinas. Ni Reyna Dayan, registered professional pharmacist manong nemi. Ni nga aday jay Toronto, Ontario, Canada ita. Stamatan kani Sandel digito kat estudyante da pa lang nga madamami ka tultulungan ida. Ni Sandel, estudyante di Manila, mga alaman iti kurso ng nursing. Ni Charles, estudyante mo di Manila, pangalaala iti chemical engineering. Kastamat ka di Sarji, estudyante di Manila, pangalaala mo iti medtech. Manong name ni Jared, estudyante di Manila, pangalaala mo iti radiology. Manong name.
Kinapudno na kat naka-schedule nga mapang kami sa di Toronto, Canada, iti umayng Agosto kada ito nga taon. Ni Lorna Baldonado Mendoza manunemi nga adadya Canada, ken ni Rose Ann nga nurse, isoita ti kaduak nga tumultulong kadagiti agdama nga agbasbasa pa laing ti Manila. Nga ita, ket nga ita, Burley, tinangala ti kurso nga physical therapy. Kaya't nangasawin mano. Adon di kiti nagraduar. Adon di kiti pamilya na. Ngayon intultuloy mo pa lang mano. Ti panagbalin mi nga ina. Ken panagbalin ni Boy akas Papa Boy. Ta syempre, anda di kiti may anak. Nga kabagyak ken kabagyan ni Boy. Ken adumat di kiti pakpakaasi nga ada pamit ida nga pagbalinmet ida nga anak mi tapno di kasta ket pagbasami ida. Kaya't nangasawen manon mi ni Papa Boy ket awan sardeng na ngagbalin nga papa. Awan pa nagmenopause ti panangadap mi kadakwada mano. Numampesan ko madaan saan ko may paayan ni Boy iti anak ken samot nga makaputot isuna. Nga mawan sarday manon nemi. Iti panagtaod, panagado, dagiti agbalin nga anak mi. Awan sarday manon nemi iti panagbalin ni Boy akas ama ni Papa Boy. Manong nemi nakaskas daaw saan kunak. Gabot dalaga ti ay tatipudno. No adu dagiti matultulungam. Adumet dagiti mangidaw-dawat ken ka iti kaadda ti salunat. Nga dayta manon nemi ti sagsagrapen may ita ken ni Papa Boy. Ken siyak nga mamadilya. No kasano ti kaadu ti tultulungam kastamet ti kaadu ti blessings nga ipaay ni Apo Diyos ken ka. Taado di kiti tao nga mangikarkararag itagtultuloy nga salunat. Nga dayta sagrapen mi kini Papa Boy. Kadawan pulos manon nemi itingkam pa nagsarday nga tumulong kadagiti mayat nga agbalin ngay bilang ming anak. Ay si bibiyag kami iti asawak ni Papa Boy. Agingga nagtrabaho kami. Kat sambat ngagsarday iti panagadap mi. Iti panangalami kadagiti agbaling anak mi nga tulungan mi. Dito nga rod manon nemi iti pakasalitaan mi iti asawak nga ni Papa Boy. Kat sabi ko ito'y Father's Day nga masungad. Kat agbalingan haragsak dagiti so amin nga ama. Kada ito nga kaldawan dagiti ama. So, para kay ni Papa Boy, advance happy Father's Day ken ka. Ken ka dagiti amin nga fathers, itintero nga lubong. Sabi ko tinakaibati akman iti adal, luliwakin pagsarbingan ti bihag manunemi. Toy nga rodagyamang nga pagayam mo, Delia. Thank you kay Delia Mendoza Baldonado. Thank you kada kayo, paring Rogelio Boy Baldonado. Iti pa naka-istorya to'y pudpud no nga pakasalitaan nyo. Sagnan, ti may sang ama. Ti kadilang at putot na, ti mawagan ti ama. Ni paring Papa Boy, kat agtultuloy ti panagbalin na nga papa. Kapag agtultuloy mo, iti kada, ti kitagbalin nga anak da. Papagayam mi, thank you kada kay amin nga nagbuya.